Hai ke be di baro ak kerteng ke jong Jesus Christ belong try bau nong pan em jong ba jong phi ngam sunang wan kren namar ke jing sokhia palat habang ayo snyo yo khubor ba i MP be i jongi i Dr. Ricky singkon i laklat no nen kes ngamla klem das ngosi kumubrio ngamla klem sosi ngamla klem dapat kadono ngam dana ke jeli politics ada unong syarai jang kepala Henry ngastang banyu i baga politics krastang ban yu i kata ka saindur ka ba itatan haga jala ga jongi bat nga i ba kajing sajiet jong i Dr. Rekes ko MP kadai kajing kurku ga jong blai kadai kajing sei ga jong blai naga benta ka jai ben rio ga jongi nga i Dr. Rekes ko nga i ro ka jai ben rio kasih baka kwa baka jai ben rio kanang yo ka jing ada ka badai baka nang kiu sya perang na kelian boro Henry kumunong sarai balang wat langam shimla bandon rengkat lang haga taka sain pathai Nga ai ngụ yu blei sei ai Dr. Ricky Sengkal Ni kawan ka jing kendet ka bakrau ka donut ka jonga kawan ka jing kendet ka bakrau ka jing im ka jonga amnang ban bu kentien kuno ban kren namar ba ngalas ngokia so pai ka donut bang ngiladu no seyuwei u shakri jong utrai u faithful servant jong utrai baru badero u faithful servant naga benta kajak bin riho kajoki ilayalam tang shit yang por ngalak bandong ya kajak bin riho kajoki ngaram la ban song thu lut balai blai peniat kum ne dehang ni bangan sanget bau blai long sovereign belum laga jong kapelan laga jong kajing temu nak minta way pa way ubrio nak minta way pa way ubanget blai don laga jong kajing temu kaban I comfort yang kani kapor kalong bangan rasa ka sovereignty ka jong blai ilelam como MP with responsibilities ringkat ka jingkit kli ulong sa nong lam hai ini kendet por ibang asyik ngap bahaya i sipet bahaya i udan si saya kata ka jingkit kli bakrau na ka benta ka ri berkajak ben ri ulai lam ringkat bat ka jing ting burom yo trai ding brio baru play ila shem ya kashuki como MP yang momo haba iwan sa kam politics como kristani shem ba kani kalong ka challenge na ka benta jongi badaba ila shem ya kashuki MP banyeng naga benta kajak ben riu ila job dan burom bakalang kajing kemen kajak ben riu ngide i ya kita kajing im men bahaba idang im bak ngida sorong bang iyo kemudian MP bos ngauret ba iya yu try ubadan kajing kekali
So ila syem kan ikan MP ban syakri ya kejap ben rio. Balong ka jingkar hui kejap ben. Hendai ka ju ko po nga ibay i Dr. Ricky singkan idai ro usakhi jong ukres. Hagari barakawai. A witness of Christ with the nation. Ngila du no ya katah. Kabakam krah ban ya kadan MP ka jogi. Ulang usakhi ukres. Hagari India hi barakawai. Watla kari bagajak benre kala du no e kabakomu ni u syakri utrah. Orang ba u rau perkhat kajak benre. Henry kabeneng kapriang ye kiru khoi suspa tak darba kasna mukres. Kajengyap kamde ka bakot yu Kristan. Kajengyap kade ka jeng play yu Kristan bo undon bo Kris bo nong panim. Syaki pam jokot. Tari ka story. Nalika jeng kemen kabang ilaban ong kum ki pangai. Ngamdan kentir man ong. So kia hado kata-kata. Ublay udan laga jong ka benta. Kumba ong mene ia lagi jong ki brio ki jong ui. Ngamdan ka jing atatin ngangej ba ublay ula biang tangkat ni. Ya Dr. Ricky Sengkam. Tangkat ni. But ula shim no i selade. Anam la ba nam ngej bat ong ba kani kam de gajing peniat ka bastard ka jom. Se kadai gajing peniat ka bastard ka jom blek habang puli ka ba ka tas ka blek ai i long tangkat ni. Habang puli Bible ka Daniel long baan. Ka Bible ka ong ingi ba they try uba appoint ni kinang alam ba they try ubar when ni shimno ba try ula khot no saladi la ujong usyakri nganget ba kamram katas ka ba bleu ai Dr. Ricky kalakot pangkat. Nangej ba Dr. Ricky ila pendep hok ya ka kamram ka ba ila pendep kajing poi beneng gajangi kamdai namar ba i syakri hok ya kajat ben rio kata kada si bentah ya ubangej habole e kano na kata ka borom jong utrai hindi ngej i Dr. Ricky scam bahaga ni bentah ba iyo e kata ka bam jukot namar ba ukres bulong na kaliang ka jogi Chris ulang utrai ba unang panim ujang iyo e kabam jukot de namar ba i syania ha u ko utrai om na ka e ka baha ka ba ile Henry kajing syania ka jungi kajing rest ka jungi ha ka e ka ba Chris ulang ba ka e ka ba Chris ulang benda Henry ka de ka lesson ka ba crown na ka benta jungi mi sutu ba kajing im sisa kajong ubri kalong tangko mulo. Bangadon kajing kerman ka bakra bo blay unsay shibun ki Dr. Ricky ki banyang nagabanta kajat ben rio kajong. Ki bade ki baru blay ki batiang yo try. Ki ban syakri ya kajat ben rio. Ki ban syakri yo try. Ki ban syakri kajat ben rio. Kajing syap ting blay. Ublay unang isen ay ya kajat ben rio kajong. Unong pat ino ya kajai ben rio kajong. Gini ibu ha kajing duway pau blay unsay brio balong similar by Dr. Ricky Sengkon. Ubalong usaki ukres hagari. Usaki ukres hagajalla unang elam ure perkhat ubakraw.
Orang ba naga benta ka jalla ka jong hi baro ko. Songsi edo kata-kata Henry, I grieve deeply. Bangapet ikitu ki YouTube video menind kajing yam kajing pai dot note. Katip kanolam katam ka yeng. Kajong i ba kacai ben baro ko ka grief. Deeply ka grief. Rekom ki bangai. We do not grieve without hope. Ngim shem songsi klem kajing kermen. Nama ka Bible kay thu yang ngidon kajing kermen. Kabening kong Thessaloni sao kat lai ngidon kajing kermen. Namaru kres. Ada ban job ya kajing ya. Ngakawan puli ya kani ka benta, naga benta jong ilang baro. Ngatep ni grief ha kani ka po. Nagaktin ka jong oblay kan pentengen yang i. Kaktin ka jong oblay kan pentengen yang i. Bengidon ka jong kermen oblay unle isnay ya ka ri ka jong i. Bansay ya unang ilang hubakom. I MP ben berom jong i Dr. Ricky Sengkon. Bible ka angkum ni sao khat la. An puli ha ka Bible English. For if we believe that Jesus died and rose again. Nangingit bau Jesus yap bau lamipan. Even so God, kumjuro ublay, will bring with him those who have fallen asleep in Jesus. Unwan ra'lam yaki batu. Yaki tuken baro. Kibaliot hiya. So I grieve deeply. De kamu bangit abang puli ke Bible. Nginam grief without hope. Ngidan ni kajung kermen bangin siap pan. Ne kaju ko por kum kajat penrungin pahapel dem ha kajung dewai. Obleu nam ino ai kajat penrio. Un say away pat UMP, away pat orang ba orang perkhat. U leader. Ubadan ya kaju kajung long. Kajung ket kli. Worship ting you try. U sakhi u Chris. Am taha ka jalah ne ka jil aga riber ko way uban chakri ro ikajat benreo haka hima haka san hima haka politics ba ngam ngai ba ublay unum jubab kata ka jing way ka jung nga kermenjur ublay unai snai la da udang isnai nga ngai ublay un jubab alangin pendret iladi hakaman jangotra so kum tangi ai ngu ya ublay Nagabanta ka faithful service dong ni Dr. Ricky Sengkon. Siya gajay benrio. But ya kata ka testimony jong ke jinget ke jong i how kres. Hoy ka MP office ka jong i kalong temporary. Henry ka jinglong citizenship ka jong i habneng kalong bamjukon. Kalong bam chukot. Mo, his MP office, we know, is temporary. Tang iwadingi ki bangay baro. Kaya ikabangile, akan ipagkalong temporary. Henry ka citizenship. Kaya jong ki bangay. La kalong jong i Dr. Ricky, la kalong ka jong a, la kalong ka jong pi. Habneng kalong bam chukot. Pang ni ka Filipilay. Kada ka kabaat po ko ang kumni. For our citizenship is in heaven. From which also we eagerly wait for our Savior, the Lord Jesus Christ. Kata agaday, ka citizenship ka jong ihabne. Bagani, kalong permanent na kabanda ki bagay. Ay ba ublay, un comfort, un sustain ye kalong yen ka jong i. Blela shimno ye ilok jong Dr. Ricky. Pamantau la shim no roi i. Ublay on comfort ka family. Bagi bahing ke basem. Jog Dr. Ricky Sengkon. But, ya ka jai ben rio hi borok away. Kabagin on kam para do para snam. Kumu pastor kumu nang syarai. Bangin penrit how try. Bangin buak ka jen dawai. Ublay unsay. The way. May God raise another one. Like Dr. Ricky Sengkon. Nagabanda ka jay benrew kasi, but nagabanda ka kerteng ka joko. Nga siyos-nyaw yung Dr. Ricky Sengkon, kikubor ka ba ikren, isit, fly yung Bible, naka-Filipi kal nung, kabaningkong, nakakabaar po eh.
bak dengan syupuli ya kani kada khot pakom ta ngan sange no hang ne. For to me to live is Christ and to die is gain. Kani kada khot Bible ka ba isi 8 ban puli. Namare nga ban imu Chris ban yap kalong kejing bento. Ubleng kurku ya kasem jok ni doktor Ricky Singkon. Pau belayu na beno ya kejak ben kasih. Let's look Dr. Ricky Singkon. Kublay shibon ni ka service ka jong pi. Naga benta ka jak ben rio. Kublay shibon ni service ka jong pi. Ake jing syakri ika ketin ka jong ublay. Kalau hakut jeng kabalang kalau syabar man ba fiyo ika kabu. Kalau ka jeng kerhu naga benta jong kibabun. Nginum klet yakini ki baro. Lengin yai duwai bo blay un nangai bor ya bun aga jat ben ka jong. Bangin im ya kata ka jong im. Ban im naga bantau kres ban yap kelong ka jong bento. Bangin long lo kloy ban aga keti ka man ka keti ka diang. Om tang ka jing syakri. Ikut jong ka yeng mani ndai ban aga keti ka man ka diang naga benta ka jing shngan jong ka jat ben. Blay un say yo way pat. Oh biang sa siya. Kata ka jing duwai ka jong. Bagata ka jing duwai jong ka jat ben. Angai try ni snay ka jat ben ka jong i. Hai badai bagana ka benta. Nga grief. Ngamnon kan ti man ong. They'll try and pentingin. Yang ilang baro. Wala ka bagong gani kapor. Kaburom. Kalit siya utray. Kaburom kalit siya utray. Walang unang panim. Ujong pachakwi. Doble kurkuy yang ilang baro. Haka bagong gani kapor. Doble pentingin yang ilang baro. Haka bagong gani